Итекин болуны тыктавлайсты әчілер бетті тем Саха радиодығыр, онна Саха телевидение тігер тайм-аут бері бұға пирге тақсар. Бүгін күлін тұтар сүйірбалтыз күні әчәппер. Студияға режиссердар Ольга Степанова, Мария Новгородова, микрофон редактор Эдуард Рудых үлелейбет. Бұл Саха сергер бокса сайдыбыта сеттон сыла. Бұ бәле түгенге анан меңа қаңлас улуғын Қара селенетігер мусустар 2-5 күннерігер боксаға ағағас турнир ұтылары тұрар. Бұл күректегі СССР'с мастерға кандидат урожай общества 10 түгілләқ чемпионы Афанасий Федорович Петров керегер. Ананар бұйыл кені бары болар хәттон 5 сағын толықта әті. Бүгін бегі студия бұтығар бастығы төмек қығылдеттілер боксаға Саха Республикатын ортуын олақан саста қолаттарға сүймердемек командатын сүрін тренері, Саха Республикатын үтеләқ тренері Василий Юрьевич Шестаков, Россия үтеләқ мастері Василий Михайлович Егоров, онына көріқтегі тәрәчілерден бидестері бегі бір иделәқ бет Родион Юрьевич Кривогорницын үтекүйінен. Василий Юрьевич, бастықы иті әйеқі, бұл Афанасий Петров оз номағыр кейбіт боксер ден аттылары бәйтін кемігер ән кені иринге кирсилерін көрбіт кейі болағын келін Афанасий Федоров кітары оғылары боксағар чейбітін де тоға кененендік аттыр етіледі оз номағыр кейбіт боксер ден. Мен Афанасий Федорович Петрову олақ қырар дақбеттен білевін кені мен төрепеттербін кітары әмие Олақ чуғастық білсер әтен жебітті чуғас олар әті. Оны бияға жебітерді кәлін ұрдеттан барар әті. Оғы жеме қыраддақ бұны көрен ол мейін кәме қырадық жайбелән қаян жа. Стойко тұтан қаян жанлық тоқтур бұл әті. Әбәтті мен оннатын ұрыт мәңе әті маяға ұрыйынна культура жетер. Өйділбінен нағар бәқті туық ұрағай күріқті еті болар әті. Бокса, бүтін республикатаға. Вот онна же бихи олақ қараддақ бітеттен тиемет олақ зал олақ тобыс толыры болар әті. Кем онна туақ олар, скамейка олар, кем олақ қыры олар, даже маны бұтуақ бір қуаттарынан олақ телбеден мостад оларын бұт жанында же. Көрем мен же ғыты кейсилері көрер әті бет. Оны мен хаме өдден қабытым ден бұл Афанасий Федорович иринге кейсе таққалырыр бұл қайдары бұл майалақ тақтыры инері олақ қайдары олақ беті біріңі текейіне көстер көрдік олақ. Я бары қағытан ұройдан қаян де олық бәйбет ол бұт таққан әрәдден де. Оны үйден қабыппын бұл. Вот оны бейт тренер біт оны тұғатын олық туақтабат әте. Ол кендер поддержкаларын, кендер өйебілдерін олық әтерге жер түйен бербет әте. Олық қайдары кейсилерін бартын олық қайдары туақтақ байтық, оттақ көстәқ олық чағылқай баты ғытыр әте. Вот оны үйден қабыппын. Вот оны текені народ номағыр кейбет тені те толық. Ini min olok sebelah hebben. Вот олок кыжак. Олок түрден бир сагыр дере. Улуун чейин көмүскө бите. Ол беслени битин ти бедигестакка. Очоге первенство ясысыр денете. Вот онны бар. Кыттага жеп потом олок. Олок атерге дере олок бите хектугар дере олок. Токта бута. Бокстатыгар олок белиниле кайды. Вот. Танын ти жон анатыгар үйгөр осномогор. Қалар кейден. Василий Михайлович, әйген бұл боксаға аң бастан ұйбұт кейінен Афанасий Петров болар келінен қайда білсевеккені бастықы жарықтарғын әйгін өйдейінде олтуына көсен. Ата мен сколай өнер тақпына, алын класке өнер тақпына тұн. Кені қарас қолытығыр тренендір еті. Онын әттен мен кені күрік көрір бұламды. Онын әттен бокса кәлден ңырар еті, оны бәйіс класқа кірдік бұқсан жартан бұдым. Хағала бұдым. Онтон жағы біләбі қойынду атын кәкке бірешелінінду тоқтал бұдым. Онтон жа оны жем тағыр үлер тақпына қараға тиен кәлі. Уазик масынатынан. Оны кирен ен үлі жем баран кире алды. Жомы кітті кәпсеті. Оны ебін ақауын кітті кәпсетен баран. 10-15 метр кәпсетен баран таққан барды. Оны таққан ең жарқа келер болды. Онтан жевер кейдім. Жевер кейбі перде. Тауым жартынықына да Афанасий Федорович айқа ұлыс әрендер егенен екіләқін дейті ең өйбір бұқал бұда. Онтан алача мен
ол кепсе дегеннен ол көрсүйгеннен мен 6 класстан олох көтөппек кабын биде жары көтөппек кабын жартынан хагалабыдым. Оннан Афанасий Федорович мен бу олох бәйта оготун курдук эми көрөрүтө. Көрөктийге бардыгар жаан бәйтин бу куркы көрөктийге дахбетне кайрете битте кини хабар айтып. Кини менинче барар деп бәйтин хороктор буланытын хабарларды интернетке янты мен бетим тоготун инже барар. Оннача бәйтин буну жаажан такаяжан жартабыды. Оннан мен 2-нче хетте Аллахка кини көрөктий кини атынан көрөктий болор булат. Олонна улана велосипед кайбыдым бастамын. Ол неде жомуттан көрдү хатабыдым. Багылста велосипедте беринде көрөктий кайда кана иши дүгөрүнө кана бери ылыгын берек биттебиттер. Онны көрөктий бастыгын болбудум. Онна хамы шугатын лучший боксер ден болбудум. Ол канте мегалси бербиттер. Онна жей бер хатанан калбыда бу миртег 6 класс огота ден 12 астак булат. Боксанан мен мындык бегарону мыны кайыккын сүйөккын тан олуккун остукун хеп жанабыд. Олинкине хадмехат бу мен келен онтон көрөктийге сетигилерим булаган кени улахан бастын кекин бар. Родион Юрьевич то көрөктейге билемини кайдак бара турары, төкей кыттары, көрөктей камытын туунан бигистечилер бит көрөчүл бит хыддатын. Өтөгүнөн күндү телевизорунан көрөчүлөр, радионун истечилер. Тан быйыл Сахарир бокса хайды бут эттонсыла. Онна сетимнен бу Василий Михайлович, Василий Юрьевич көгөләһеннәреннән саха народугратта кенник биллер оснамагар кибет эпиттерен күрдүк. Афанасий Федорович Петров быйыл бара өтөлөр эттон 5 саат толуктайды. Ол кини керегеренан аттан турнир улахан турнир тарихы ден толкуйдатыбыт. Бу ол этибитен аттан бии юрих бүтүн улус жалтата жолан мегаңыз улуум агабалыга Дмитрий Иванович Тихонов эян билген аттан күчтак өлө бара турар. Аттан бии ана бутыртан хин саха рас улустардан районнардан келехтере матахна то көрөктөй бит тамары үддәре турар. Атын регионнардан келәре диләр. Бүгүн аттан Забайкальский крайдан, он Амур областан келәләрен билдерделәр. Ондан көрөктөй бит этеңге бары ден ярәне бит. Ондан бу Бирис чахын тох чахын Василий Михайлович сихили кепсен сөп тох улахан биристер турурулларын. Атан биристер бу планы бу эпитен көрдүк мен белгилем барамында кархажамынтан каятам өстөктөн жартынан бардам жүсүгүскө. Эмир билен олим бу бегрөхти хигетен бу Осы қамайы түмігінен осы маңық барсам барамын, кәпсетен барамын, бейстерін шөген ұрыққан ара демет бәует маңық сыл тұру. Ол көрдік өттен бейға бейстерге шөге боксер, тектеншіне боксер дейінлерге қауырды. 2 бұға бар, Sony PlayStation 5 серияда бар, оны қатшынан сертификаттар, отутты деген жалақтар, онытын Жекергені, Афанасий Жекергені қауыр кенілер бүйін төткелі отутты генче сертификат бертеліктері арас возрастарға. Онытын кыйлақтар, әме қатшынан сертификатынан, мұны о қатшынан өме ұлықтыры демет бейге бұл білгенін өлі жауыды. Күттачылар хастыра туғынан қайда хастырды? Үс туғынан барар, 14-15 Вот это орто юношалар, оны 16-17 улахан саста, оны 19 сеньордар. Это өтебет, оны эржангамия. То хамай көрөктөйбит бир самай сүрүнө ден, самай чалгай түгеннен бу Афанасий Федорович 16 жылга 90-га чакырга Сахарин история теран бастыгынан профессиональный киси болбута. Мына видео бар деп. Режиссер көдө да болду. Аланы уланы 16 жылга чакырга көрөктөй болбута. Кыстыдыр Афанасий Федорович. Василий Соловьев, Виктор Жирков, Эдуард Тесников. Вот спорт ветеранlara. Вот доктор мастерствоны ünteter, oskolalar, тренерлер. Бокс алanda bu iki profesyonel boksörler, iki ulakan masanlar, iki respublikanski tüngüler, hasta tüngüler kıyılaktara, iki belirli taptır nimala, taptır teknikala,
таптыр манна бу мәгала сулуун карата бутук көрөр боллакпытына кайда спортсмен ондогу астымата чолкай. Ona sabah suluğuna kandırına deli yakınada. İken bu maçta ve kürsüyüge Sen bakım oydan da şimdi. Afanasi Petrov Güçte Bunarda Afanasi Petrov Дәйті көрін ағаддығыт идеті бет боксаға бұл кесіне комментатор беги білділі ақпеті Василий Федорович. Да, Василий Федорович Пасельскай. Оны беги жол бұтырды бұл беги компанияның архиві бұл видео қалбыды бет. Онда бұл үтіе үгеге салған бұт әметтен саға ертәме бір білдер профессиональный боксер бұл Василий Юрьевич Итилячты Саха Республикада 14 төгілләқ чемпионы рекордсмен болар, Муңутур Кайлақ, Петр Егоров, онна Яков Седалищев 4 раунднақ профессиональный кирси болуқтақ. Мусустар 5 күнігер, бұл күріқтайбет самы өрігі чепчалы болуқтақ. Тоғратыта болар оны, кергелі. Отон тух қарағы болар дедіге, тенне Иринга әңін үстінен барса қачылды үшіге. Атын Иринга ұт кәлін ғытыр. Оны бұл улус администрациятын катары тәңге қара администрациятын бағылыға Дарья Ивановна бұл қара администрацията оскола директор Алексей Сеевичеме бары бир боламыт бары үлге жабыт команда улахан. Онна Иринга ұт күріқті еңден әтін тұруқтақ Иринга кәлін ұтыр. Оннан тәйәнер арый біліңнеттен кәм ирді білігер арый шоу элементтарын келер ехтен барыбыт. Вот көз, хаңа билинге экран, буро тара деп күттүк. Оннан хаз бидди боксер ринга дахар финалисттер этеми тохо көрдөрөн, экранга көрдөрөн. Бу туун күрөктөгөттөн. Та олок сайдан яр булады. Билинге та бары билерге күттүк Россияга та бу Умар Кремлевтен салаятчы галан бу Россия боксата олус сайынна. Бу саңа кәрдис кемге тағаста оны барабай білінәлілер. Оның бұл анатта ол біремерді бірінен әменlik бейметіме. Тығырігер бастығынан болуыр. Тығырігер ендік әметтен күріқті енедер еқ білін бағара бұд, бұланы үләлі ете бұд. Хәп, онтан бұл Афанасий Федорович тренерінен үлетін туғынан көшеқітті. Василий Юрьевич. Атын білін бәймен әттім уже отучал тренер датым, отучал бонрара. Аны бәйм тренер курдук панеттен бу Афанасий Федорович бәйте туспаме көлүлердә эбит. Булин кенникеме хорок. Эдер хәҗән систем барамын тергеҗә бикуга панестема бирне таарым шупогым булин кенники. Сарын стапны кадәр кенеп бит хорок тыллары кыҗыга бит туден, хепкә бит бит туден бу. Уже о кемгә киен рәбин бахлаха. Ата тух тихкави. Кене төксүн этергеҗере тыя хиригер. Үлләр тагы. Тыя хиригер үлләр бите, бәйте тыя хиригер җирктәнән үксүн. Алтын таксыл ки булар. Ана кене үксүн ите бу тыя огларгар. Кайдар ите чугас соус тохтары. Этереп булар ите. Текене наха бу комтону защита кайрате. Бибилин кыҗык, конечно, дер тренердер ксыбыт. Огоны кыратып тохту билемни тиһәм бараммыттан. Күрәхтәгә килдерән кебит. Кини бала аманы защитаны кайрат. Атан защиталыммата огоны күрәхтәгә җибар бат. Кини пастыкта аманы тугы кинете. Каянда защиталак булган дикене кисия. Защита тук булалык. Трамбал дигән кини бак булар. Онна текини туга ден. Чемиялык атын тукта, текини тугынырыта. Огоны сылбага кына реме куган дирете. Сылбага кына дир. Нахар бактете директан кебер ми куган ди. Ого бакы болан калыр дибит. Бакы болан ми кайбат дибит. Аны бу билин тип дишевне физкультураны ми көрдөк битне. Киндер кетермине ми үлеле хепин. Киндер ми хамя жахал бак консультация биттер аны хаятакны кыдыгымны битеми. Нахар нагрузканы бу ки бу каны гарете. Биле железаларын токтан улуктуканы текини бу сылбакы ден аны теребитети. Кайбак болалар. Кыдыгымны бары битетник.
Вот, онуттан тухтик каби. Бак тухтур этекени. Лапаны ха тутар этети. Лапаны жакка уну чочуйда болот жа комбинацияларын олу. Көннөр болор эте жана. О туту аттагындык туттан бар кая иште жеңин. Күнөн жандык. Я чочу көннөр хажаачынник. Вот он бем тренер быгнатты кени билебит хами туга жен ырахан кемге кени билебит. Этерге жедип били камнаста хоох жүйдүк келбет били хыллы тоолу кемигерумна. Кини олок бетин көрүңөр олок берин илактык калан үлелен. Онда бу бетини эми бу тренер бокс тренер тугар муннян антон бу үрнәчилер бит Россия тиеннер, Европа тиеннер, андай дуга тиеннер, Олимпиада тиеннер бу. Кини ол билебит билета таакка батак болла жет. Он эбенет тахатын Афанасий Федорович дух була спортивный темени тахра селекционер быгытнан. Ону кырдага тахолбру васетте же. Кини улланы өтө көрөннө токтообду кene жетер келен. Химбирота доора бардактен көрөн каятага же. Келен салгы боксан жарыктан оны кини улланы кини дугун түйөн бир барак байрылын. 5 түгүлөр Россия чемпиону болла. 2 түгүлөр Европа чемпиону. Андайду вице чемпиону онта Олимпийский ойнолорго диен кытыннага ди. Ол ата кини Афанасий Федорович үлетен өннүктө хамга дийдага ди. Онун биртен Астана бу оны кен тутта бут диеп. Василий Михайлович спортсмен быгытынан бу ологон бир чалкай улахан керчиге түмүктемите билигин тугунан жарыктанады. Аты мен Ток булан бары. 19 жыл боксласпыдым. Онотон билигин мен боксаны хайынрар бокса хайдыргар бәм улупун урухун барабын мен билигинтен бу Сакайрынагы бокс федерациясын сол биячытын үлелибин бириги Сакайрын бокс федерациясын салыячыта Петр Вячеславович Алексеев Рик Плюс генеральный директора оны бу триге мета федерация демек өмөлөр оны билигин бу Афанасий Федоровичтан тогонактагылак же бастыгы профессиональный бокса кесиютеди. Мен бәм профессиональный боксага эме 3 бой оңор будум. Олигинтен мен баганам менен эме профессиональный боксаны эме хайнар кумарым. Оннотон билерин курдук төһлөк хыл саха херинаты тарыптан ороду билдерер киристамчы. Олан тугум ол өйүм ол санам баланы билигин бар. Олигин мен темен сахайрын хайдыргар темир бәм эме мындык билигин бу билиги турган боксанын үлер жарыктамчы. Оннотон ропот күйрөргө эме мындык бәм багана алакпын. Онду үллек кана жаның. Келер эки миеттен улахан тарихын булар турар. Келер эки болар турар. Аны буланы келген буланы да билдерин ехпит. Сәп онда Василий Юрьевич же быйылгы сылга сакасирендер боксердер токситилектери. Быйылгы ситибиттен бу хаңа үмүт жылга хамета ситибиттен атын ким боллады? Павел Васильевтен усалдан борон бокса школатын итинлячите тренера эдер эме кескиллак тем болот. Анжака эме токтак индикилак тек. Россия бастыгы нөмірі болуынса. Тренера Иванов Илья Петровичтен эме школа эме тикөрдүт эме борогон школа таттан эме Кубок России барын билен финалга. Бу аяк буквально была аяк нукта того финалист болду. Чуть-чуть эме кыяктан олох. Вот эти ол эме еще батыгын микиндеки баранер. Вот. Бойтан бойга те токтон күрөктейге бенер. Вот. Тактын Угелин чемпионаттарга. Оголорда. То оголор путевка буттара Россия. Хастак. Оголор икили путевкалактыр. Крастак, ортастак оголоргун. Билин эметтен. Конечно, үп качы надо. Күрөктегилерге боддарга жарга көрүтүн дейин хамай. Бит варахан, конечно, качыттыгы. Топу дириги өмөтеген республика тентеччотар булан иннеме токтуп. Буквально билин бу сборга вызап келди от Федерации бокса России. Вот она дети кадерами топуйта. Качы булан бит канаты болду. Сәп, төмөкпит түмүктөрө тиен келле санатабын мустар 2-5 күннергер меңа хаңалас улуун кара селенетигер боксага улахан турнир болары турар. Онна келиң сыджың өлжеттан. Бегиннен бирге болуң.
Ыдыктавлай стәчілі бит онна көрі чүлір бит әйге тайм аут біріне бұға пирге көрі олырығыт. Бұ күнерге республикаға қайар спорда түртіміте сүйіз сылғар аналлах қайар марафона болар. Бұ марафонға олимпийстер кіттіқтақтар. Беги студия вытыргыл жеттір алдан республиката спортивна школа директоры Михаил Сергеевич Чугунов. Михаил Сергеевич төгін болдың? Чугунен. Я бу көрөктеги туунан беге стачылы битер кепсеңдө кахан кайдак болары. Кадам. Тайди куддук бу беге ки ый куддук пикаллы бу тон реклама халапыт, оннан кулун тутар хүлбе 9 күнүгер 1 частан 202 жөлбәгә Ледовой городогынан киддәккә үшәй ба стартовый городок белемнә хаҗабыт, оннан трассалар бит 3 километрдә трасса бар булуга, 5 километрдә трасса бар булуга, оннан 10 агарга йөрүләк ахлы булуга, ветераннар битен честияк бит сүсүлүнөн онна 11 часка оголортон старт халыныга. Онотон старт этер боллакана бары союлар агай 10 километр бары хүреллер до марафон до ухун дистанция до деннер окунан баран марафон арас болар окудук оголорго ден те аныл атон алын класстак үйренәчләргә онна жагыла саат итиләчләргә дистанциялары 500 метр болар. Онтан тагыннан 1 километрга ретро-забегтен бар булуга, оны тагыннан бу тибейтен хиддан телбаки көҗүһүтеннән ретро-забегка 1 километрга массовый забегден килер дебит. Ким атон бета багалак инне пикерле биллер көстөр донор бутме хүрөктәре. Оны тагыннан массовый забегден доктарга дактарларга онна эрдонорго 5 километр, оны 10 километр, оны 100 километрден бар. Хеп оннан возрасттарына этер боллахына 10 километрдан хагалан 10 километр гырлы болуга окудук эрдонор бут бияка 5 километр хүрөктөрө 10 километр хүрөктөрө онна колобора Никита Курюков колобора 5 километр талла бүгүнкүннакка Александр Бессмертных 10 километр дибиндете. Вот, оннан ытык састах ветераннар бит бейлере дистанцияларын кытчатарымы пытын 15 километр халлар жетилер. Эджоннор, онна холобра 15, онна самы ытык састахтар бит 10 километрге хүрөктөрө, онна керанардар ветеран керанардар кинелерге дистанция 10 километр. Эме бейлерин ханаларынан бага ханаларынан халларды бит. Ботон инди дистанция кудуктарга старттыктара аны тагынан бияка кулунтутар хүрбагыс күнгөр Никита Курюковтах көтөн келелер хасырда онна те оголор бутугар оннан ким көрсөм багалах жокусы корот жолло жокусы корот олоктокторун бараларын көйхонуга ынырабыт 11 частан онно көрсөй болуга иле көрсөй болгонно бейлер таханнар мастер-класска директоры оголорго оннан автограф карталарын туттарыктар ким багалах кийган хеп Көк конуга эте канан көйхонуга та кайыр трассадан бар сиригер кийдаханна бар болуга онно бепекалды Жон мусту терин көрөн тиер булактыр онно тиеллер оннотон бе самай хыл торук буттен оголор бутугар кескелер битигер кинелагыттан беат билерге кудук марафонга бейлер хүрәре турдактана багар биремет иеога оннотон инне эрдеттен киреллере будан ордук кудук оннотон бүгүн нүчүгланан олайбетер хүрбалтта чыгыланан 00 хүрбет тагыдлы регистрация салганар бүгүн эме дел холбаты бут эме бакки хет бекелле көдөһүтүнөн оннотон билген эме бу бүгүн төһөбагар бәят талбы дистанциядагар регистрациялыгын хеп сайтка барата хорладжар бүгүн хасырда каста терапевт эрихат жуттара бүгүн хабылал битете тете бравла быгытынан оннотон бе эме үгүски көдөһүтүнөн бир сукка ohаттыбыт канык сайка Отон тохтарга бар специальный сайт бар тохтарга пикадлы реклама бир биткеннер битигер оны тагынан хасыныттан бияка хүрбәһәттә хүрбагаска бу 50 лет победы ден тохпытыгар спорт орагар стартовый пакет тура уже хагалыныга онно колобора хасын 16 частан хүрбә часкадылы стартовый пакеттарын туттаран кирен барактара онно ботага 10 частан 15 кадылы
оны болар күнүгөр тыөттөн кире жонор бутер специально хасырда 9 частан 10 часка дылыме туттарыхпыт стартовый пакеттерин. Ол эбетер стартовый пакетка кирер стартовый номердере оны таханан бергеhe онна эпикалымынык аныгыла аттах баф ден эпикалымынык тоху шарпы куддук оны таханан медальлere кирер. Onun хас бирди кытачы бир медальлах бар я бу эпикалыда өйдө бинни куддук онна эпикалы 100 жыл бирде уяга болар булладе. Те багалуян теки кытты куддук. Бүгүн күннәхә хасырда көрбүппер 390 ки хуруттар бытете. Онотон сойбуппут тогот хамсабака турар намно абыллал бедебит. Элбак байгус кеме көдүһүтүнөн эти оргкомитет баарытынан бир сук эбен бердибит. Мен бар хасыныга дылы 400 бион 500 кудук чыгылалы чугыр булу. Эпикалы жекеленнер истеннер багалактар элбәтләр. Онотон хайар спорттун күнтен күн жарктар киелбей элбире битин йөрдер буллади. Онотон механак бар 500 яки старка тахыга. Сепотон бу 1 километрге тие ухун дистанцияларына кутол сугблутугар биле медицинанын өттүнөн барта хач. Отон бар бу. Бияха холобора бу рядовой курактыйы батах үс ыйбаха оргкомитет үлләте эпикалы себе муньяк багыта болдубут. Оннотон мен анак бардан импотер чемпетгар эпикалы охрана дөттүн медицинское обслуживание дөттүн бардан төбөрдөн көрдөбүт. Оннотон атын соос болуга тарихine олох күстәк булактак бионча волонтер бияха бастыгын бердак пет колледж эпикалы күскеме булактак оны тагынан хүддәл баки сүстен тахаки үлелигер хеп эпикалы тарихинегер олен соо yoktara механак бар монны эпикалы тарихин болалык бияха хакабысыгер оннан улахан сүйрү болары турар оны тагынан инне местетегер аты ерген бар болуга онда пекарлы каратыктан учулай такан анимациялар тохтар жонуманнык брахани куддук спорт брахани куддук терьер куддук салла хорукта бетеребит оннан бараларын кыһынны көрүн таптаачылары сенерачыларын ынырабыт кулун тутар хүлбе 9 күнүгөр 10 частан сагалыакпыт оннан механик бар 15-16 часка дылдын терехимит болуга он кен оны таханан бияхатон каз бидди кыттачы медаллах дитигер барыга оннан самы шуеден оглар бут тохтар бут бары эти олимпийский чемпионнар гытта би трасса хүреллере хүддах караксыбиллах оны таханан механак барытын 5 километрга хүрбетче ки хуртарда бүгүн күннакка 1 километрга 16 ки хуртарда итиннатан бяат билерге кудото хүддах эпикалы утон жарта холоттар кисяхтарын нада оны таханан таби кардак рекламалы тоғынан таха холобура бихи волоттар бит ким кыттары бит жир болла хатына 1 километрга бихи аттах бит аммачата Шестаков Никита кыттыга 1 километрга онна 1 километрга алдан аттага Михаил Саснин эти волоттар бу битек эпикады онсыл бу республикабыт лидердер болалар хеп онун кинелер бир трассага Александр Бессмертный кыттатын кисеннер ким күстан көдөрөктөрө оны жакталарга 25 километрга эме ким хүрер дир боллакатына Жокускай Кораттан Евгения Сергеева хүрәре билемне хаҗар кини спортмастер кандидат болар оны тагынан бияха тох биатлон көрүн кудук кыргыттарга яктыра окудук гөхнүр баттан Иванова Густина спортмастер эме кандидат томасан толурбута пагалалик биатлонга онна Клячина Полина Милнеттен эме спортмастер кандидат ити кыргыттар механак бар бейлерин быгый тохтарын көддөрөктөрө каярга оннотон хүддан кырыгыбай сүйүк бейден кетер оны таханан бияха отон комойоген рыбкине инна батан келбете первенство России билин ытылла турар параллельно да оннотон
Эпикадлы кини балталара балдар хеп алдантан окудук Яковлева Валера онна Коломенцева Арина ден кыргыттар алдан кыргыттара эме эпикадлы олаттара даганы кыйыталдыр ол кыргыттар тоjetер Россия 10 херкер кыргыттар эме это би хөдда кескелла кыргыттар бут оны тагандан Никита Шест ким Золотухина София Нерингриттан спортмастер кандидат хаярга бетин бозарга хүрөга онна Федоров Илья Бюлюк ораттан кинеме спортмастер кандидат иккен бүдүн Дальний Восток кыйлактара. Вот, онон бихи механак бар тон маннык тарахыны орбатак путаратта, оннотон дөннөр колобра лыжня России тугунан куды тарахыны кудугунан тәниллер, оны окунан баран мен көрдөх биннеттен хүдда үшүгө сүрүлөр көрөк бит. Сәпантон бу эн салайар алдан спортивный скулдун үлетин камнан кепсеңде истәчилер дә. Ата бихи үлебит ханаспыт дена пикады оголор бут олимпийский көрүннәргә белемнәһем булар. Окудук бихиге бу каленкеннәргә ситихилер бит эме үгүстәр. Холбара бу Рыбкина йынна быйыл первенство Россияден көрәккә бәйтен бозарагар 2 месте болан 100 километрга классический стилинен да холбара Россия сүймердеме командадар кидде. Онун бәйтеме онан кен туттабыт. Оны таганын биатлонга эме хүддә 3 ситихилер дәпит. Окудук Иванова Августина Бохотрата болбут ме первенство России бәйтен бозарагар 7 местеден көддөрдө. Вот, онон бияха Распутин Алексей ден Нерингриола бар. Белинкини Москва кораттан кыттар. Окунан баран эме битек Россия бу көрагар эме 7 месте көддөрөн эме битин хүддан үйөддер. Оны итинни кудук кескелла олаттар дакпыт. Оны таганан бихи тон республика эпекалы хайыр спордун тон опсайнан тон ити оголору итидигер эпеттибит окудук бияха алтта филиаллаакпыт. Оны таганан бияха отучча ого республика хас мунугуттан хотуттан да болдун, илененерден да болдун. Үшөй бадык алдан трассаларга директорлар төгөрүк сыл директорлар хатан тохтактар условиялактар онун бии отут огуну отон интернат спортивный интернат кудук директор бутын эме дан кин туттабыт. Оны таганан бияка бүтүн республикаттан эме отон сыл төгөрүк келен директорлар дантын айдаллар үйөреллер пекарлонтон мусустарга бияка оголорготон көрөк первенство болары турар. Оны таганан тон кулун мусустар 19 күнүгөр бияка республика манна колора каруулар боллади. Оны бияка алданга кары бут эседаганы хатар. Оннотон эме алдан марафоннан түмүк жок бит быйылгы сезоны деп кудугда. Оны таганан бу сүйсыллагы эпикадлы бияка токтор бут жагаланналар. Бу марафоннан жа сагалыныры кудук болар. Окудук бияка төгөрүк сылбытыр эме метерәһеннәр болуктара. Онун гына бияка битерәннәр бит. Отон спортка хайыр спордун эпикалы чугас жоннор бутун тәһдә боллар. Бу моннык кемге баракаттарга тегер. Онна таби терәһеннәр битер багалстакаттарга эпите боллар. Шөй байтык онна терияк бит жаһындыбын терәһеннәр битен. Оны таһанан күһүн бияха эпикалы токуду болактак научно-практическая конференция. Онна тон эме олимпийстар битен тыктыр тон вастабыллак тренердер битен ынырактак бит Россия тахымнак. Онна тон манна жокусы коракка терәһен бит түмүктен аттак. Сүйсыллағы қайыр спордың сылы. Оннатан қолыбыра тугетер боллақына ол тәрәхіненері бәппіт. Эпикарлы бұл научно-практическая конференция күдіктері әме әлбәтен донор бұтын, тренердер бұтын. Оннатан механақ бар физкультуры чөталдарын әме тон чуғағатан қайыр спордың хайынара күдік сылтын сорықтан бейі механақ бар. Әлбәқтер әнер тәрейік бет бұйыл. Doğru kemge kayar bulgutçulak körüne tecil skolalarga. Onluk bağlı. Kayarından da şüren bir yere tefti. Ondan bu kürektehiga bu marafonga registrasyonlamun jönnorton
быһа колуенде билген эттек кассастырыттан кассастырга дери баллары. Хамай кастактыр уна агам хастар. Еще вопрос. Хайер спортда пекелле туга хох. Хеп пекелле каныктаны бозарсынан качактыктамат. Окуддук бияха то самый каракы кытачылы бүнкүндагы 5 астак. Ага, онна огон 9 астак Степан Степанович Абрамовпыт пекелле хуруттаран белем бола хаджар. Онун бихите спорт бутунан хайер кен туттатакпыт. Окуддук Хандык онда көрүннен олбар хеттон агон саска жартыныка утумнакты жартыныка хеби кайер. Онун би кайер бут онун дан тон жонорго механак парчугас тогjetтерден хеттон тогон састак боксердар ду тон тустуктар ду тон жартынарга ракан соос бу көрүн болдуктар эди. Онотон би кайерынан төһөдүшүдүк дабаяннар састак жонорго эсечүгөй болак, ону көрдөкпүнө кенилерден көрдөкпүнө колбара Бему байым бар, Роман Романович Багалаев пекелле кини. Онага састак кегудду олох көрдөкө. Хетту хастак бейден, хетту никетен толбут. Сәп мактанаман манан биһиге төймәк беттимиктенер угуй кенттен беритин салгат. Ытыкта булай истәчилер бит онна көрөчүлөр бит эге тайм аут бирини исте көрө олорого таспытны дилеге республика чемпионата волейболга республика чемпионата төмүктенне бүгүн биһиги студия утыгар волейболга өрдүк лигага жакталларга республика чемпионнор гылжытылар Жокускай Курат Сүймердемет командата тренер Мария Руслановна Глухарева, онна бу команда 2 ойночута Саина Афанасьева, Татьяна Афонина. Үтөкүннен гадаливин кырктей тугунан кепсекетте Мария Руслановна. Ага. Бу кырактыйбы туратыта ден отборочный ден болар. Токсус спортивный ойнулар болуктактар анскылга микрофонга чыган. Оны боллагана бу агыс үдүкү лига ойнур командаттан 6 команда кирер. Олин отборочный ден аттак. Онтон 2 команда аллара түһен бу билигин данное время тоққа болотур. Амма болотур бастыгы лига кырактыйда. Онны опсай 14 команда гытта хаджар. Бу 2 команда түспе команда онна эби ойноннор 6 хигер кийбиттер эми спортивный игры барар бравалалар. Инне опсая 12 команда тияктаган скылга. Олинде хама эппетте кырактыйлар болотурлар. Бу аспыт неделя болбу чемпионат бытыр буллаңна бихи бастапыт 2 усалдан үһүс нюрба төрдүс меңе хаңалас бехес чурапчы онна 6 өлөкмө командалар путевка быттыра. Вот, билген онна жа онна 6 команда билдектах бу кыракты хигенте. Жахамай тыңаханнах кирсиле ханнык ким кеттигер болулар деп бастырын. Тон кайдак быгылат хамай устук кисилер кетен. Хамай тыңаханнах кисилер тустаны кесек. Бихи боллагана 2 группа араксыбыппыт. Тең хаустук араксыбыппыт. Группа бытыр болланы күчтө командалыктан мен хаңалас бара. Өлөкмө бара, онна кимете? Онна нам командата бара. Анара группа болланы 4 атын командалар баллары, оны бәбит испитер ойнан барын группа бытыр бастан. 2 анара группаттан 2 болбут команданын юрбаны гытта ойнубут сентиңаханнагата. Ойнулу бутун 3-1-ге кайбыппыт. Онтан каян бараммыт финалга бастырыхин усалдан гытта кисиппит. Онна ме 3-1-ге каяммыт бастан такылппыт. Вот. Таунюлар барта тыгаханнактар. Проходных игр почти нету деп куддук. Командалар бары шөбәде белемнәмиттер, сбордаммыттар. Он олхин ырхан хоосыда, но хин шөйдө аньян кайды бутаттан. Бу коракка боллана әлбәкпет, корак пропискалактар, бана сборная орбупут, сакалмас тен командагытта прикидкан ороммыт каяммыт корак чехин комиссарга комиссар болуппут, онтон ол атын командаттан сөйскү эбинеммит команда болан кийистибит бастатыбыт. Сөп, Саинона Татьяна бәт тускутнан көсекетті. Аттан мен бұлла тоқ, бәй Москола өлелейбін, қарасарты сколадығар. Арычуға хабедин. Тоққа физкультура чуталығынан өлелейбін. Аттан волейболынан жетекқа
команда бар самый тоқым балақ. Тоқ тілері? Опыттақ деп қойыпты. Опыттақ. Тонына... Өсі туа бек қабай. Оты шу байды көріқтен келді бит. Әтенге әдер оғылар күтті. Оньон, кейсін бір аңаттағыңа өрінен ері бит. Тоқ волейбол бұд уровеня деп қойыпты. Оныртты көрдәбіт, тағыма, оныртты көрдәбіт. Кей бастан білі бі әдер тақпына деп кел. Оньюр күрдік бол батаға бит. Антын, Сайына? Сайына. Мен білген студиоммын. Мария Руслановна оғардақ біттен жартынауын. Оле чөй байты оғардақ біттен... Қан өріне? Ивкиска, Суфу верневин. Являюсь студентом первого курса. И всю жизнь тренируюсь в Марии Руслановна олар бұллади. Олеген білген онюрга, ен жапчики хаус. Чөй бай, күрақты елер опсанын чөй байты кастылар. Олеген тоқтияқ біне. Волейболдан пылаққа қандық тоқтарға хайдалары? Бұл Сайына тоқ нападающий. Кені болланы кірер дағаттан мен кені Тәрдісті зонаттан нападенияға үйреп бітем, үхіс тағаны зонаттан тройка да анюр, онна двойка да анюр, универсал деқап. Бұл кәндігі даже связкаға даже өме анюр сәп. Онтан бұл кем Таня боллағана студенті жан қасылаққа те 12 лаққа, оғын лаққа да. Өліқ бә барамыд, әме спортивный игры суфу атыттан бастан тұрардақпыд. Онны бұл Таня Либера ден, олата кәндікі площака анюр, защитник. Онны республика хамы күштәқ Либера тәті, бәдін әдір әджан. Бұтты білінді бұғаны бұл, конечно. Оны бейхеқа өрембіті, әме физкультурны өйтерін білін әтәңгі өлелі хитчар. Сайына боллағына суфуға жегінен кит тені біті. Дора колледж суфуга орто берага, оны быйылгыттан институт физкультура кирен басты курс студенткада бола хаджар. Отон билин үчүгө ден төһөнөн өрүеренер даганы очонон же элбакти жарктанар буллади. Уже тренер дак жарктанар кен яхамешө олген өрүеренелер. Вот. Онна бу түңени төһанамын эте букрактыйлар битиңнигде хаджар федерация Бытыгар мақтаны әтебет, білін федерация бұд, балтыра ғылыныра төр олар ибыта. Исполнительный директорынан Попова Күнне Владиславовна үләлі кейбіті. Олынтан кейрияғаттан шөй байтық барыта информациян хашуды барар болла. Даже прямой эфирдақ тоқ бар күрақтығы. Олаттар чемпионаттары болан бітті. Высшая лига, первая лига, уже 12 команда бұхарылында. Олынна барыта прямой эфирдақ, барыта фотографтақ. Олин татыма бұдан үддәті күрақтығылар бит. Күттен да бағалақтар әлбәқтер, онна командалар күшкі бәлімденер болдылар. Үші аню көддір әрілер. Ата сүймердеме команданы кемері учутал, кемері студион, кемері атын иделәқ үйнден бұллақтыры дейтіне. Бараларын төмен бір команда сыгранна сеңінде химия индейледі. Оны тоға ұйыстығын қайыр. Төғіп білемене ұлары. Оттан біле, почти бардың бәбдің білеп бұлладе, кем қайдағы ойныру, нейін. Отта бұл кәнеке чемпионат, конечно, ғараттардағата, кем көріқтіға барара до последнего білі бәтаға. Алоқ бар бұтын негер қомулламы бар бұппыт. Но хен біле меха ойнық жүбіп боланлар бараларын білебін. Эти Смирных ден Александр кәлбіті. Онна Пестеря София кәлбіті, Соловьева Соня бар. Итлері бараларын мен біле республика сборнайын тренерівін өсі. Ол хен әме кендері біле мұннан соғыру жағарым бұлла. Күріқті. Ол хен білевін. Кеме қайдағаны тоққа хөбі, қанна барын хөбі, қанны қатты өйіннағы нейін. Ол хен арый чепчік ауыз. Онна бұл волейболғатан үгіз көріқтігіге бұл ұйылға әлбәғі қайыдды. Билер мандыктың ана пары көрөктегі команданың кулары якталлар сүймәдеме командаларга туара уйылга түнен туара устуктар бар булактарына те олус туктак олус сабыдыллах булачы динне кайдак психологический настрой де. Конечно, тох о жажа анюта чөшө анютуттан олагатын. Оны боллағана женская психология ден әме бар.
Бидден хачойдык басты кис партияны олох чепчики байтыгылабыт. Үз партия буллагана расслабляйсыгынан калабыт. Уже ыллыбыт тяныып быхалак. Онтан жокомуллан каян же ол ункатынан би хайыбыт ите чөчен атын жажлы хин биттеңни бара тураллары. Ата чөчен он бебит психология бутан нук быхала. Түйебит такабыт. Вот. Ураты атын ураты олох жажлы анылардан. Онна основной онюга подача күйе улаханык билер. Чөчелер подачалара быдан күштәк дияныгын жажлерден. Олын приемга ким күштәк подача ол албак преимуществолар. Оның тренердерге тиемете, кыроголору жарыктыыларгар подача улахан внимание уруктарына да бит. Онна сетканныгар да улахан да эпетнестах булат. Сетканны били связкага де. Связка пастыр кихи рола командага хеттонча биргыны хайыр. Бахара. Ким шөй связкалар ол олох жоло деп керле. Бу республикатыр шөй связкалар ден олох илиге баттаналар. Билигенче кихи лига баттырыр Гергина Тарская болбута. Бу чемпионатка лучший связующий ден. Өсө доготон этемете ким Владимирова Надежда, Нурбахамандатын члене. Кенеме шөй паска били хогру барыбыта кенин жебаратчыбыт. Онна усалдандар пашыттара Амосова Аня, эме шөй пашыт. Вот эти шөй пашыт бар республика. Вот Антон нападающий дринел бахтар була. Конечно, рос бахарар. Технен кихи улахан блоктахтаны, очонан уже оксуин сытыркай бапыллади, уже элбак месине хаваллар. Онан рос эме улахан бахарар. Вот. Сәпунна бу быйылгы туол буланнар тыстарына кесекетти. Быйылгы буланнар ден билин өссө токпу болуктах. Бу сас кубок среди клубных команд. Өссө бир улахан көрактыхи күйтер. Чемпионат города Якутска онна бу бола турар. Бүтехи конюлара до конца мая бир болар. Вот онна өссө токурактыхи калла. Он өссө выезд бар. Кубик губернатора Хабаровской края барыктакпыт. Сборнайына. Вот. Өссөдө аны сезон бут бүтелик. Сайын сборнайынан өссө токтубут сборданабыт сайына. Былырыңыттан хагалабыт. Шөй көмөлөк сбордар болалар инеңинен. Вот. Билин болана анскылга спортивный игры болан командалар билин олок күскө жарыктаналар, онна сборданалар, белемненелер. Ныртак үшөй ойнулар болук буттара ден сабагалыбыт нюрбага анскылга. Вот. Сәпунна волейбол хайдытын туынам бу уруккуды кемикітті тәңнәті білген қайдағай үйнер көлуіне оғылырттан хағалана болбат дәйті оскула оғылыры қайда ойнулары білген тренер бұғына көддіққа Билигин үшөй тренердар хин баллар биле Чурапчыга Саргалан Семеновна намга баллар, аммага баллар, таттага баллар, эти тренердартан нырык тутулуктах. Тэхнен кырар дактарыттан жарыктыгын очонон кинлер түргени сайдаллар, онна үшөйдүг ойну боллар кыраты гадда хогусти. Особенно кыргыттарга. Олаттар өссө койутан хогус жарыктыкка хөп. Подростковый возрастка ин хөп. Онта кыргыттары олоккара возрасттан жарыкта такта. Кассастарыттан бы болуя. Отон мен бәм кыргыттарбын басты 200 класстан да бордабыдым. Билигин 200 жыллар. Вот кайда ойнулар экине биле улхан жомбула хаккаты ойнулар. Билигин хим бир площадка улахан только сеткалара по возрасту каратыкара болду. Кичан берер. Ата уже ойнулар, күрәктәһәлләр. Билин 405 класстан, например, билин на бордабыт оглорум. Нападение уже пас йөрәтә җабыт. Төһнән оғыну күріқтіге әлбәқтік жағын, түхінен таскайдығын, очонон кенілер психологический кыйымты болалар. Әмі жарықтан баран биддемет күріқтіге жар боллақына оғын бір долгуяр. Долгуян хатырын да хатабап болан қалар. Ол хен күріқтіге әлбәғі білер. Білейін боллағына тоққа Чурапчыга первенство республики
2-15 сыллаақ күріқтіхи болы тұрыр оларға. Олата қас кластары? Ақсыз-тоқсыз кластарға. Уже двойной блок нападение барта бар, үшөй анылар болы тұралар. Этимник оғылары көрін уже дәттен набордан сборной ораннар первенствелерге выйыстылар онна. Оны быйылғы оғылар сетихилері ден Дальний Востокка кыргыттар командалара 2 месте болан финал России баран калилер Анапага. Конечно, тон баран хоттордулар гынан баран аңадас финал России тибиттері дағаны улахана етер. Роспутнан олақ бахайтарар бит биллер. Вот. Дальний Востокка аттан хинтенге аны бутунна зато. Россия финалга тиеден устук булага. Оғын қасыры регион бар ден. Оларттан ол финалга тиеден. 16 команда, 3 команда мұстылы өтсереге өттейдіқтір еді. Сәбейға кәліні жеттавы кітігар мақтал, сетихіне бағаравын. Оны бейға кәліні жеттавы кітігар мақтал өсі түгілін. Бейгі студия өтігар жүкіскі көрат волейболға жақталар сборнайдары ғылжеттата тренер Мария Глухарева, оньячулы Саина Афанасьева, Татьяна Афонина. Манан бейгі бейбет түміктенер, әтәңгі болуң. Эфирге көсіе қадерін.